ngira ngo kari keza nimba warebye match wari uhari urebye uburyo ngira ngo ikipe ya mbere yagiye muri ya kabiri ifite ekipe ebyiri zishobora gukina shampiyona zose zikaba zatanira igikombe. So rero icyo navuga ni kimwe gusa, match n'eshatu byanze bikunze zo bagomba gukina. Hari ya Super Coupe na shampiyona arere tour. Wenda icyamahoro cyo bazakwepa, wenda Heroes Cup bazakwepa, ariko izo eshatu zo ntabwo kwepa kuri. Ndatangaje nona agakantu ushaka kugakate, hari match imwe nzabatsinda 5 ku busa. Sarahoze nshimiye cyane Kenisi utumye batiheba ngo tuzongere kubona basubika ama match nkuko babigeje umwaka ushize imikino. Ni ibitego 5 ngurabi. Se harya abantu barota bagenda cyangwa basinzira bagenda bitwa bakizi nzuguru nabonye babita. Abantu bazajya bajya guha interview abantu bagiye babanza babasabe gukuramo ibyo bambaye ku maso arebe ko barimo barareba. Ni ibitego bingahe? 5. maze na match ishize twakinnye kuri Peace Cup harimo abakinnyi 5 ba Rayon Sport na 5 babo. Rayon Sport harimo 5 ba Rayon Sport muri 11 yari yakoze. Harimo 6 ba Rayon na 5 babo badutsinze 2 ku busa. Rero gukinisha 6 none 11 b'abazungu ndi bitego 5 ngurabi. Shari mutwara mu walasha ko bafite ikibazo. Teze ni muzima ariko tinyemo wasirira nguteze ngo tinyemo nyuma yo kubona ibitego bibiri. No. Ikipe ya mbere yorohera igiye gukina nayo ibaza, ariko umutoza dufite ubu akoresha abakinnyi b'ibihumbi 200 bahembwa desa iryitanu turasase kandi yarayicatse arayicengagura ituma twigirira icyo aragira ati oya ni mwebwe mwizanye. Ejo bundi yaravuze ati mfite abakinnyi b'ibihumbi 200 narateye twafite miliyoni. none ubu yageze ahantu afite abasaje b'ikipe bamutekerereza. Ubu uratekereza ukuntu aferi ziri bube zimeze. Nibushuke n'imikino ya gishuti nta kibazo. Rega nigendere.